Hi ma'am, I just want to show you ma'am that si utro si tech news ni ko do phone sing si tech news si da hana thok triba ko thana yo khide wali ba adugumba hai ga da ba na tradana yo thok kha su launch to su yo driba dugum dai di paisa do arem na ma khan so no pai no thok pa heli na ko tech ki da dum ano thoi ga hena fa hen do ne do fa bai si ma'am na ari bi le salary kan de da duna haidi aina unboxing to ising si yaura matungda aisu mayam na phangna ka na phang ga to ni ko do adi mang na mayam na paisa tungsan doi tungchalo ya re tra ngai do di ngai ya ya antu gi dana tech news se to ko ne do tech news adum san thagala ni handa khar to ina do mayam na to so dum hai bi ko brother sing na ado sida ham le khoi hana khoi gi news ta moi thenglei se Realme C31 thoni ko Realme C31 thoni aduga thok to isina date March ki 31 da C31 su are maming su March ki 31 da thoni aduga magi se color se ani le duma ko dark green aba maga light silver color ko ani se le duma le atop yor pose duga magi price listing tar among the oini high company na habe ko duga aina haidu sing company na habe do atane hoi moi changes hapak posu yai aduna do anamana adum mana ni ko ai high sing do magi se 6.5 inch or ni my display se aduga HD plus display or ni aduga my resolution sina 900 into 1600 resolution or ni magi touch sampling rate harna 120 Hz or ni aduga drop nm Unisox T612 processor or ni processor se ai hang unboxing to ta ko thenga je do si or ni processor ko MediaTek or Snapdragon or ko aduga max ya 4GB RAM da tang thok tu male RAM se 4GB tang oidu mali ko RAM sa khot pa thoi de male do 128 64 thok pe aduga ROM na ROM oi dan RAM se 4GB tang male aduga max se triple oi ko triple or ani camera se rear se magi setup se ko aham na 13 megapixel gi or ni aduga 5 megapixel 13 megapixel gi primary am le ni aduga magi selfie camera dana 5 megapixel ko aduga ani de isu kham to moi yam kan information se p3 p ko sing sine ina mam hizari se aduga magi 5000 battery na 5000 or ni ko si ge ko Realme C31 ge aduga mam Samsung gi phone anoba ani ma thoe Samsung Galaxy A13 habam ga Galaxy A23 habam ga A13 se price om lakani can have the storage ahum lebagi 4GB RAM 64GB ROM sisina 15000 phangani 4GB RAM 128GB ROM sina 16000 phangani 6GB RAM 128GB ROM sisina 17500 phangani my color ahum color mari legani A13 gi black blue orange white orange se phase go magi color se ado aduga magi feature atopa magi specs khara hagana Samsung Galaxy A13 se yauk dise 6.6 inch yarni aduga magi processor se Exynos ki orni Samsung masam pathok sam ne Exynos 850 ni oide se aduga micro SD card su o yaure support ore habedi khoi memory card habyani si phone sida aduga magi operating system se One UI 4.1 orni and aduga Android version sina drop ne oide se ko haskan 11 satna ye drop yaurni duna yamna fare drop yawa anoba Android version drop yawa pamagadi si phone se best orni magi price ga yengasu aduga my camera mari ne oide se quad camera setup ne 50 megapixel primary camera silare aduga 5 megapixel gi ultra wide amsu phangani aduga sensor depth sensor gi 2 megapixel amsu phangani macro gi 2 megapixel amsu phangani bulna camera mari ne phangi se aduga 5000 mAh battery orni 25 fast charging support ore hadi 25 ki ado fast se moina fast are me do yam kana fast web do ko kan edum chawnar mi ko 30 naga yam jamne minimum oina ni kan di ko ado sore aduga magi Galaxy A23 ge A13 ge ke su khana ba te my storage se ga magi processor tang ni khanai se tai ge se mani camera battery everything mani khanai se tang harage Samsung Galaxy A23 dana 6GB RAM 6GB RAM gisina mangona phangdeba my price se 19500 phangani 6GB RAM aduga 8GB RAM na 21000 phangani aduga magi ngasai A13 dana Exynos oikibdo sidana Qualcomm gi orni Qualcomm Snapdragon 680 chipset oidene aduga magi camera zap manare battery zap manare everything magi Android version drop of the orni sida magi operating system everything micro SD hab ya ba ya color ke keloi manare aduga polai begina Samsung magi sigi Samsung gi ani se legi har gadi ma'am na gangai Amazon tra Flipkart le du yaro online gi Samsung wasagi online store de trade do aina to process do ma'am ing biro ai wanga ga hadi ma'am district amu oi bise disturb oi bise aduna ma'am na aina to ise do ma'am gi screen da phone device to screen da thola ge do ma'am na si process dum to biro Google na tana Chrome amai ta sang ga san dum thi yani ko san thi raga adum lai be ani
मैम वीडियो से मतंग से लोसिंजरगे दो मैम नो ब्लॉग पर गए चैनल से सब्सक्राइब बटन दो अदुम नसन बेरमो अदुगा नोटिफिकेशन दो अदुसो ऑल तो बेरमो अदुदा इन वीडियो अनो उठा खुरिमा मैम दी हान योनबा अदुगा वीडियो से लाइक तो बेरमो यारदी शेयर तो बेरमो अदु वीडियो से लोसलगे स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय